Lakan pungut melak sana. Lar pungut. Deh, tengah melak dep ya bakal atat. Kenyer ngaspin belak de bakala 2 arbusan. Ani 2 arbusan wong. Kata ruang teng bunyok buram kuat ya tok. A few minutes later. Kemian bagi berapa pertai? Busui oi dah ye me pamia kwan ngau ya tok samlau tip sngui. Tama 2 arbusan ni. Bukan arbusan. 1 hour later. Balem dia syong kali ni. Yang syong kali first time mentan ni. Ban lah kau baca lang. Oh, tak ya, tilang lipat deh. A few moments later. Duk kan tang ka cuti kam don ka phong selipar pe gayi ro dang don cuti. Ayo di mak. Lek sayau ka phong selipar ya nak bayar. Depan! Malah mau bay. Depan! Di ka phone jangan. Ay ba driver? Ka phone jangan. Oi passenger. Hehe.